mwitegura nyuma yaho dutanga amashikanwa ibugira 10 mwabisengeye tubandanye na gahunda y'umunsi. Yesu nashimwe, Yesu ashimwe kandi bwa mbere bari gushimira Imana bandamukije y'ubuzima bandamukiriza abo mumoka bose ikandamukiriza na mwebwe mwese byangiringa ubwibazima kuba tubwiye mu mwuka w'abazima ntacyo twatanze kiretse ubuntu twagiriwe n'uwo ijuru. Cya kabiri shimira Imana ku munsi wa gatanu ngomba nze ngaha mu gitondo narabwiye Imana nti Mana ndakwinginze uze kunyiti ntuze kwemera yuko genda ndimirenge ndavuga ndicecekera ndoga ndaheza nta kintu na kimwe ndabona. Mu masaha saa 9 umva mu kuboko kw'ibubafu numva ndiko ndatuye ndavuga Mana yanyarukane burya nta n'iminota 31 naciye kuramutsa busaza banjye mbona ngugiye ngiye gusenga irakira. Icyo sinoreka kubishimira Imana kuko yitaba Imana nta kimwe nariko ariko yarasa yuko nzana ibirenge. Cya gatatu nshimira Imana ejo arafashwe n'isonga amasengesho ahetse ikozi y'Imana ari Imana wese cyane arasengera agiye kumusengera sinamenye niyo kabanganiye. Imana imuhezagire cyane kandi mwongera amavuta. Namwe mwese mwumvise gushima kwanje Imana ibahezagire kandi bamere umugisha. Basabe